Story telah London Network Daily Post. Menta perlok ngawara HP ko kubor. Hasrok kajin kun besar kaya padang kinong Israel banang Palestine. Tong ni ngap. Pernyai ke Israel kajin maluti ka besar kay. Hakakot bas kam kileno West Bank yap nyungut kinong Palestine. Kisipa Israel ki launch kajin sun berkendau ka pahe. Hanong ba jenin West Bank. Lapanan kami ki drone ban bom ki target. Hakakot bas kam kileno ha occupied West Bank. Kumban nyungut kinong Palestine ki bayam. Bat sibun ngut ki bumsaw. Katkum na gajing tu ki official ke Palestine. Ki spy ki ya perang dak operation bahe hapo kani ke area. Hapdeng palat snem jong gajing kun. Kani kawan hapdeng ke domestic pressure. Nakam ta ka jubab ka botof sya gajing tma ki jakari Israel. Ka Israel Defense Force ka ongba. Ka bom ya ka Joint Operation Command Center. Nakam ta ka Jenin Camp. Badi ki operative jong ka Jenin Brigade. Ka Jenin Brigade kadai ka kunhuleno Palestine. Ka beso ber ka Islamic Jihad. Ki video na siya po Jenin. Peni ke kun Palestine baka adur relade hasurok. Kacing lek persyak kawan. Namar kileno Palestine kisiat suloi markeliang berkispai Israel. Hapa deng kijing petai bom. Bat khot support. Ki kun ki pensawa de kalau speaker haying mani muslim. Du boarding hakikat tu kani kibenta. Namar bapu ki bulldozer sipai. Leng baki surok him. Ka Palestine berkemarjan ke Jordan. Ki penrem ye kijing snam ka bajiah po West Bank. Kentup ki bayap hakasing kong. Kiu kinong Palestine bayap hanu snam hapo West Bank. Syaka shispa lai pu arngut. Nanghe kajing kan ada pedeng kajing lek persya hanong ba West Bank. U Eli Cohen, u Foreign Minister ke Israel, u kenok babai pisah ke Iran. Yaki kan huleno Palestine. U Foreign Minister ke Israel u kamba ke Jenin Camp. Kade ke center nakam taki kam leno. Kadao jong kajing bai pisah ke Iran. Kinong Palestine ki kentaj ye kini kajing kam. Bat kam ye kajing snam. Syaka kajing kini jaka nadu snam kat kendai spa andru penyo. Kubli Shibun, Story telah London Network Daily Post.